Sanibonani babukeli, igama lami ngingabisile Mawelela, ngihlala la eBarcelona extension 31, ngiyilunga le block wash. Ngihlelana ngihamba nama block wash esebenzisana nawo. Before i-block wash siye saba ne-challenge siwumphakathi. I-challenge yobugebengu ebebhokile emphakathini wethu. Siye sahlala siwumphakathi sadecide ukuthi sikhathele ubugebengu obenzakala emphakathini wethu. Sase siyicala ke into yethu saba amapatrola. Sapatrola kunjalo sadecide ukuthi into yethu ingaba yinhle masingayipha igama. Saphuma negama elithi block wash. I-block wash yethu sisebenza ngokuthi silwisana nobugebengu, silwisana nayo yonke nje into ehlangene nodlame emphakathini wethu. Kuyimanje sabuye kwenye i-case kunomfana oripotiwe ukuthi uyahlupha kakhulu ngapha ezansi egarage eCaltex. So siye samcinga saze samthola umfana nasimsesha sasithola izinto ezitshontshiwe kuye. Sakhuluma naye ke washo ukuthi uzitshontshele abobani nabobani. Waxolisa ke sadecide sabo Bravo ukuthi sizohlangana nabanikazi bezinto sizithathe sizibiselekile. Okwamanje i-block wash icale la eBarcelona, siseBarcelona eThwathwa. Icale extension 5 which is extension 31. Kuyimanje sinama VD awu7. Sinama VD ayi7 asurrounda iBarcelona yonke. Esikhathini esiningi siyangena emini sibe busy emphakathini kodwa sisebenza kakhulu ebusuku. Emini siba standby because sisebenzisa ama-radio, ama-walkie talkie la sibizana ngawo makunenkinga because i-crime yenzeka ebusuku nasemini, ayinasikhathi ukuthi yenzeka nini because umphakathi wethu sine-communication nayo. Mawuneyinkinga uyafika kithi usirepotele bese siyawa-attenda ke ama-problems wawo umphakathi wethu. Okwamanje asinaso i-sponsor sama-patrola, umphakathi wethu osincedisayo because sisebenzisana nayo ngokuthi usiphe ama-donation. Njengoba usibona sinjena nje ama-20 rand esisizo umphakathi ukuthi usi-assiste sizokwazi ukuthi sibe ney'nsiza zokusebenza. Uma sisebenza sihamba umphakathi because sinokubamba ama-meeting njalo kayi-1 ngenyanga. I-feedback ebuya emphakathini, umphakathi wethu ujabulile kakhulu ngoba i-crime yehlile kakhulu. Bayasho nokuthi siyabasiza kakhulu because before kube nama-patrola lawa esiwabiza i-block wash, i-crime beyingaphezulu kakhulu, izinga belinyukile. Maningi kakhulu ama-successful arrest. Okwamanje uma ngikhumbula kahle sinama-murder case amathathu nama-house robbery engeke ngikwazi nokuwabala. Indlela esebenza ngayo sihamba siyi-group, asihambi nga-1-1. Masisibambile i-suspect siyifaka phakathi kwethu siyisurround bese ababili bethu bayamsesha. Uma kuwumuntu wesimame useshwa abomama, uma kuwumuntu wesilisa useshwa abobaba. Indlela esisebenza ngayo because sisenza isiqiniseko ukuthi simsurrounda ngale ndlela ukuthi angakhoni ukunyakaza ngoba angeke sazi ukuthi uphethe ini engahle isilimazi. Siyaye sisizakale ngokuthi sibe closer naye ngoba masi closer naye akatholi ithuba lokuthi akanyakaza asilimaze, simphuthume as much as possible. 200 nje. Masonjele too much. 200. Verile nje. Uzalo ngidlula la eGastole. Ngipe eGastole ngifuna kuye passage yakho Mr. ne. Somtholile khulu.
Kantu hapa pesa tu yetu. Abo mapatrona bafethu basikhathi sisemanje shude braya sisemanje lawo mapatrona uma bakushude yona umasana Ngisemli ila lana no lento nesiphumaza khona kwathi bakhulile Sheba mo manene wana anatsebe sheba mo ngaphuma mina philwanda mina kusuthi ngomwathi Triple tukupi Bula baya Endoda vela la camera vela la hayi wena ngikungene just lapho baba lapho usidani nalo mama lo ubani ukhona sowethi Thembisa akezange mangamtholi Thembisa unike ubani umkhulu nalo munye ubani bravo lakinga ukuthi fanele sisheraneni into 3 groups abanye bazoba khona eofisini abanye bazoba le ngase bottle store abanye le nzansi short right then bazohamba ba ngale so sharanani sibeka 3 abo mama nabo baba abanye bazosala khona la akusho 5 yes yebo nesiyabasesha siyasesha vele basesha yes sir so as luzana asishereni and then bese ke si luzana sihambe besala brothers brothers
kanjalo kanjalo yasizoyenza ukuthi abantu abangapha wazi ukuthi uphetheni kube nomuntu eyi-1 wangapha nomuntu eyi-1 wangale nomuntu eyi-1 oluzana owangale kanjalo ukuthi asho uma sihlangana nabantu ngesinye isikhathi abasazi sonke bese at least uma bebona umuntu eyi-1 and then bese sikwazi ukuthi sibekize ya okay kumele kuye koyi-1 ukuthi abokhomanda kuye lo-1 alright u27 ukuphi u27 kukeke or le register ke irba kai bu bravo register le kaofela abangapali ngicela nipale lapha Abo 4 track. 4 track. Seven ngena. Wala naman na phone, amala na phone mo mangwazi. Wala wala na phone. Karo chiba, utu chiba ndama. Pale kama na. Bona pale na chiba. Kama It's another suggestion. But you are too small. You keep Busova. I keep his promise, which neighbor would watch. On a change of operation. Arasa Shera. We go together. Point 1, point 2, point 2. Like we move like that. Okay. Yeah. So because Barry, there is something time review for Ukashera. Okay. No problem. What problem? Where to start? Tuomo, go to store. Ujika kan fela nini? Ka short right. Ba kena 6. Again. And then from 6 G4. Arabu waka ukwa. I understand. Okay. Okay. No problem. Commander. no problem. Sesishini bathi sibancane kakhulu ukuthi singadivayidana kayi-3 so bacela ukuthi sihambeni sonke sikhuphukeni kanje sisuka la siya Port Store short ride 6 G4 izamazama VT cleaning
Central again. Tatawa. Tatawa. Ngaphi bona? Amakhiya khona. Abek. Oh bayeza. Ngola itele mo fast mo tshele bona no yeza so ya so yeah so mo fast okay so Buprava, wapanya-panya matocha, wapanya-panya matocha buprava. Buprava, matocha awapanye-panye amatocha. Na ready peliti. great just pause it Omuye futhi. Funda nje like futhi. Boss. Wena futhi. Ah, barabaphathi lawa. Make sure. Yeah, B52. What's the shoe now? Una parada, watu wazima kumarusa. Ah, 84, Dragon. Shitala. Shitala.
Shift kancane ne. All right. Babisa, babisa. Biza abafana bakho sisi. Sanibonani. Sesisona emsebenzini sacela nje niphakamise isandla sikukhathazeke. Sifuna ikhali sifuna nezinto ezingafuneki emphakathini. Kipa le clipar but. Now, vele nakathi administration yami ngisebenza kanjalo ko Bravo. Kuba kuba notaka akasesha. Umuntu lapho uthi aniyenze into. Ubani? Yakho umuntu ongaseshwa la. Kasesha baba sensizini. Awuzositshela next. Phela azibuzi phela kathathe senzile Sesheni. Into ongaseshwa la. Bala bathi abasiboni sithi la namhlanje. sicela ngestrata. Manje ufuna bayani Hayi awukhulumi nathi kanjalo. Awukhulumi nathi kanjalo. Sikhuluma ye police station Oh, ni Jolly Police Station. Jolly Police Station. Police Station yamasiko. Oh, hey, uslow too much. Utshela ngepolice station. Police station manje. Awuslow ngomuntu mina ngifike sewusemnyango manje. Awufuna ukuseshwa. Hawu lasidabela. Uthi police station. Akaze ukuthi manje ungafuna ngepolice station wasithuka. Lokubhathi. Danko. Asikumbele matawusikhayo hama nasekhaya. Iyo. Ipopo lapho. Tatani mali yenu matoto. Tatani mali yenu matoto. Mti batati mali yao, bangaza tuma petrol batati mali. Batati mali yao. iyo le school Tati mali yako baba.
Siyathatha baba, siyathatha. Ebusuku nje okuyisiphi siyathatha. Manje mina ngizokunika vlog mangisebenza. Ngizokulandela lama-test lawa anengathi i-fence yabona. Sika ngawo yabona uphele kanjani. Uzoza nawo ngisho. Ngisebenza ngawo estrada. Sika ngawo sister. Ne. Uzolanda so. It's not make sure which wala sabtat. It's not make sure which wala sabtat. Slender uwe. Akusana lutho iphana. Egameni lika ayithuphonze melonike thina seshabo mama ayikho le ndaba. Hayi umzimba emihle kanje uyibamba. Phela mele ubambe thina. Hayi cha ukhona. Awudala sekhaya uzophuza. Ah uyasesha. Ukuthi wakinoro sekukhona. Ebo bravo kuthiwa kunenkenke somewhere. Ngibuye. kutomntana kutomntana. Ngenani bantwana bama inkinga ne. Sibonge futhi. Kunani emuva kunani emuva. Hayi kancane. Nesicela nje madoda, siyacela nje. Newashi sesatha kama wachike. Okuzakucwebe nje. Hayi ka. Nomashi. Ayisisuka sinamba nayo ukuthi Yeah. Ungabashaya emehlweni. Right, ngishaye kahle. Shaya phansi manje we. So. Sikhanyise phansi gogo. Sikhanyise phansi. yala ngokuthi isalaza. Sabe clinic yokuphela ama-spots wama. Bofaka amadimasi wane wani bofaka amadimasi asho sikhani ayimele ngithini kodwa nangisho kumele kube nje yabona Manje sekuphelile la asiqedanga mkhulu simele labo bezayo Oh, sidlule thina. dlulani impela Izani nizophafa. ukuphafa Waseshiyeni yokuthinta. bravo one abo bani sabona Hayi ukuthi abanye kunabantu abangcono, kunabantu Wonke lama operation ayenziwe. Operation ayenziwe. Ama-K ne-water tower awa-accommodate-wa ngendlela e-right. Aphuma ngapha, uphunywa ngapha kodwa. no Iphelele khona. Ngapha sekufika kuna-3 abantu ngapha. yimabhuti ngicabanga ukuthi i-operation K8 bravo. imake K8 i-operation yokugcina
esayenza safika la sahamba sawehla ngayo angazi wena ubukuphi le ndawo Lemkhona akunakuoperation enini. so manje Mina ngiyangapha base no asingayithathini kanjalo asingayithathini kanje le nto lena manje sishilo sathi before sisuka lo ama-meeting maningi sathi kusasa sivukele efuneralini so siqale so sizoqhamuka ngapha sihambe sisiya boBravo manje and then lathi mina uma sisuka I mean next week masoqala ukupatrol asisayile sithatha sizoqhamuka ngapha bese sizowehla so manje engathi aboBravo abacomplainayo ukuthi kunendawo esizahambayo kunendawo esingazange and andiexpectanga ukuthi leyo nto leyo kube yinto ezophatha abanye aboBravo kakhulu uma sipatrola la sipatrola yonke indawo aboBravo u-K8 uluzana u-K8 sibekile sathi sasa ngoba sivukele efuneralini abanye baye emsebenzini asizohamba isikhathi eside sithatha so then bese next week sesithatha so sizoqhamuka ngapha ukuthi sonke sineliseke angeke sihambe ubusuku bonke le Barcelona inkulu kakhulu ngiyamuzwa no 79 uma ngaquleka sonibhuka ngalo 70 ngicela singagijimini and then yeah inawathi uzwile mama no ntone re bua none ke gore go na le problem ya gore ba re ka mo gare patrol ka yebo mama mphathi ngiyakuzwa uthi bari thina kablog washo indaba kabari asisebenzi sifuna ukuthi uthi i-VD clinic iyakhala simple bese siba ne-way forward i-VD clinic nakho Where's the example mama understand ngiyamuzwa boBravo asenzele belula lento sotroba boBravo ngisho ucommand ikhulumile lapha e-office kusasa semncwabeni then khona abanye abaya nesebenzini ukuthi si-accommodate isikhathi ngoba ngiyazi u-7 uzoba nzima ukuthi sohlangana ngo-7 epark le ebest yabona sithe sayenza only 3 hours then next week njengoba basho ucommand sizocala ngapha la sigcina khona sicala lapho sishaya kanye kwamanje sidropa boBravo bangapha sidropa bangale e-VD clinic kanjalo small bridge Tilsele Charlie and nema-strikers njalo okay ngiyaxolisa futhi ngoba mina yazi ngiyathanda ukuthi ngi-slow lane umthetho khona ngifuna ukuthi ngi-understand siyahamba ngithi sidropa boBravo ngapha sophinde futhi sidropa boBravo bama-K sidropa boBravo be-VD clinic sesiyivalile le nto ayibonakali vele ukuthi ivaliwe already iphelile angithi siphuma kanje bayasala abasalayo on that side bayasala abasalayo kodwa ke nami ke sengiyasho
That's why ik ben er. Ik word het houden. Sí. Sposa si riega qua. Tem coach lá para uma hora. Bueno, vamos a tomar una organza. Y al taú con marido de Tiani. Manga abuela la. Taking. Eso te digo. Conte. Io le tre
Apanya-apanya lihat tu mkut. Apanya-apanya lihat. Ay panya-panya itu. Le. Panya-panya itu. Pertama tu sangat panya-panya tu. Ah ya. Yana ni selung basi night shoot ni. Ya, dia night shoot ni. Bunyi ham. Pani. J2 gas. Oh, later bale. Ngadlula. Dlulan bobravo. Bobravo dlulan. Hey, man, 2.0. Angeke. Ngithemba kangaka. Sorry. Don't be sorry, be careful. Ngapha bobravo. Ngithemba kangaka nizandla. Hambelani ngapha bobravo. Bye. Uzoba right. But I knew that you were the one who stopped me. Okay, Aria. Dumelang, nna ke nna Lebogang wa Ramnama. Ke bereka under block watch re di patrollers tsa mo Barcelona extension 32. Ke viding e ba reng ke mabi re tsamaya re patrolla, mostly re patrolla bosigo or goseng. So bosigo re lebella batho ba ba tshwereng di-weapon like le di-drugs. If re kry-a motho a tshwere di-weapon ra di tseya ba tla di lata the following day if di se kotsi gagolo like dikero for batho ba ba tsebang dibatse cause a re nyaka gore a tsamaya go batsa batho ba bang ka dikero tseo. And then ge le dilo tse di tshwanang dithipa le ding ra di tseya, re na le office ya rena e leng Chali ke mo re beyang di-weapon tseo tse di leng kotsi. And then le go seng ra patrolla re thusa batho ba ba yang meberekong gore ba ska tshwarwa poo cause re ba le problem ya crime go seng batho ba ya meberekong ba tseelwa dibeke ba tshwarwa poo. So most of the time go seng re preventa dilo tse di jwalo. And then re thusa le community if ba na le di-case like ntho re sa e tseneleleng ke ya domestic violence like ge go elwa mme le ntate ke mo re sa tseneng gagolo re advisa gore ba e reporta police station. But ge ile bana or go na le crime e diregileng ra tsenelela re thuse mphakathi wa rena. Re bereka re le di-vidi tse dintsi under block watch and then ke yona eo e re dirang most of the time. Okay, ke a leboga. Lebitso la ka ke Kwena
wa Dikgale ke Bravo 5 ke tsamaya le banna ba Block Wash re bereka kaofela re banna ba lwishanang le crime ntho e kgolo e re ntšhitšeng ka dintlong ke crime re rata gore setšhaba sa rena se phele ka khutšo se sa tlhokometsege ka gore o na le nto ba re ko tlhokometsega so e batho ba ka phela ka khutšo le dilo tša di-item tša bona di-TV whatever tše batho ba di rekileng di ka dula di le safe ke tumo ya rena jwale re le Block Wash ore di dule di le safe ka ona mokgwa ona go di-challenge tseo le kopanang le tsona ya di-challenge tse re kopanang le tsona ke tšhomišano ya rena botsebotse le sepodisa re na le problemo because gantši re tlhakana le bothata re ba bitša they are not coming or motlho mongwe ba tšee nako ba sa tle ke challenge e re nang le yona and ye nngwe challenge e re nang le yona ke ya bašimanyana ba ba dipatše le ba di-drugs re na le bothata ka yona ntho eo because re boditšwe botse ko police station gore re se ka ba ra le ka writing thata ba bona because ke nako e lebane le department ya narcotic so ke mo re ba le bothata gona ba re boditše gore specifically for the narcotic department mo dikolong are you guys allowed to dikolong le ona is another challenge because before matitšhere the principal be di re dumelela o tsena re searche bana ba sekolo because bana ba sekolo ba itirela boithatelo these days dikolong ga ba sa tsena dikolo ka tshwanelo bangwe ba ikela dikolong ka nako tša bona o di gore ka 8 o tsamaya strateng o bone ngwana sekolo a tsamaya a tshwere secret ga te sekolo se tsene ka seo so a re sa tseba gorena ka gore bo principala ba stopile bo Bravo o maintaina order dikolong re tshwanetse re direiwang ntho ya mokutong jwalo and then ba o teng motho o e leng gore o le lebeletse mabapi le ntho tsa go apara re bua ka di-sponsor di-sponsora tsona nka bolela maaka re natso no ba re ithušetša ke mphakathi ore o tlhokometseng bona gore donatelang ka di-20 rand le a bona re apere botsana jwale ke ka baka la gore mphakathi o ntšhitše di-20 rand sponsor a re na sona thank you o tla kena mo ya so ungabingelela sanibonani Bravo niyaphila bo Bravo sha igama lami ndiwuVusuma Sidumisa ndimele ipatrol elwa necrime icrime into engayithandi ndisebenzela i-under sendiyatsho ukuthi ngisebenzela i-under Block Wash isezamazama ukuhlala icrime into engayithandi ubani umphakathi so nisebenza kanjani ukusebenza kanjani nisebenza kanjani umsebenzi wenu hayi Bravo siyazibamba isigebengu Bravo amaphoyisa uyazi amaphoyisa ukuthi asebenza kanjani Bravo iyo nje into ekhona Bravo ayikho enye into engayitshela yona and then manibabamba masibabamba Bravo hayi kuba kunhlaka zihamba nomoya ayikho into eyenzakalayo Bravo kuba njalo nje kuphela nganokuthi sosaba amaphoyisa amaphoyisa ayifuze ukuthi enze lo msebenzi usiwenzayo okay asibonga mkhulu yasibonga ngiyacabanga ngicela ungaqala phansi mkhulu sanibonani mphakathi nane bo Bravo igama lami ngu-Emmanuel Zulu ngisebenza under small bridge ngu-Emmanuel Zulu angihambisani nezigebengu nezinto ezenzakalayo emphakathini umphakathi uyahlumezeka izigebengu nalaba ababhema abathengisa ama-drugs
bathengisela abantwana bethu izidakamizwa ezikhona lana eBarcelona njengoba sihleli sizakhamizi bathengiselwa abantu esingabazi simthola umntana sekayinto esingayazi simthole sekuma ngabe siyapatrola sina simthola simbuza ukuthi uthenge lesidakamizwa asikhomba umuzi athenge kuso simthela ngamanzi simbambe siyongena kulo muzi lo athenge kuwo sifune leso sidakamizwa Manceda masiceda simthathe somfaka epolice station lo mntwana loyo amaphoyisa athathe thina asibophe athi sisithathele umthetho ezandleni and then laba baze ngebhamu nabo laba baza ngebhamu siyabangena sithi ngenani phakathi singene kubo sibalandelele sibone ukuthi senzani ngabo sithathe izikhali lezi abaziphethe sizise ofisini lethu eCharlie sozibeka khona sizithathe sizibonisa amaphoyisa mara amaphoyisa ayikho into asinceda ngayo thina sithi ukuthi sinceda umphakathi. Asibonge mkhulu. Okay. Ubingelela bese usho igama uzintroduce. We are rolling. Sanibonani nonke othethayo nguJacob Africa ndiyikhomanda yamapatrola iBlock Wash ndiyikhomanda yabo la eThwatwa eBarcelona. Sicela ukwazi ukuthi umsebenzi wenu uyini kwenzekani ama-challenges anidibana nawo maniloko nisebenza. Thina njengeBlock Watch siyapatrola sibheka umphakathi wethu ube safe ngoba sixaka ubugebengu ekseni abantu abaya emsebenzini ababuya emsebenzini nasemini nje abantu bayarufu abathathelwa amafoni bathathelwa imali abanye abantu bayabulawa ireason eyenza ukuthi siphakame sibone ukuthi no asike siboneni ngenye indlela ukuthi angeke silwe necrime naso challenge ehlangana nawo ema-police station nxa sihambisa izigebengu ziyaphuma and isinikeza i-problem kakhulu and uthola ukuthi amapolisa awasebenzisani nathi bafuna ubopha thina amapatrola kodwa sibamba izigebengu siziningi izigebengu esizitholile sithola zonke ikhali kubo yonke into kodwa amaphoyisa agcine ebakhupha. Ikhali isifana nani so? Imimese izibhamu ezingekho emthethweni zizinto esihlangana nazo namasiza ikera. And then ibhamu lezi amanisithola nizani nazo siyazithatha asazi ukuthi kwamanje ukuthi sizimikise kuphi because amaphoyisa balwa nathi. Balwa nathi kodwa sirizile kwi-meeting ebesinayo namaphoyisa ukuthi apha ukuthi siphethe ikhali esizithola ezigebengwini asazi ukuthi sizithini ngoba uma siya e-police station amapolisa alwa nathi. Yeah, no, besicela ukubona le khali lezi. Cut. And then nazi ke izikhali. Ityobonga le. Imali. Command taking this. Yeah, command. And that's what. Wisenzo kwezona izihlanganisa. Nayi nemithi ke.
ngamayeza wabo la umuthi wokulalisa Torish, boni nyuku. Sithengo. Wele muva ngiziphi yebo. All right. Cut. Ngicela ngisikhathi ukuthi zibuye ngicela ngisikhathi wabo Bruce Abna film message ni mama Simangele wayengilala kangakanani imali Ebo bravo wari masuka la siyokhwaza Anginikele yeza leli. Anginikele yeza. ngicela ubambela bheka intambo le bhekile intambo ngoba Beka bale ntambo. Ndabelo. Isibhambe amenza abayisigebeyo. So manje ke usaqhubeka ya kunintshe esukwenzile le khali njengoba sizithola sisindise imiphefumulo yabantu abaningi kabi kwalahleka umfo abathi uTerence la lo mfo wafunwa yithi saze sayomthola sathola nezigebengu labamlahlele khona bamlahlele edamini lamanzi into ya 8 ngoJanuary ke kulonyaka saphinde sabopha abanye futhi abayi2 beqeda ubulala umzala wabo banjiswa nabo police station so ngisho ukuthi siyazama ukuthi silwe necrime kakhulu ngale khali lezi ndiyacinga ukuthi sisindise imiphefumulo eminingi kabi ngiyabonga. Okay, thank you. Khona uzogijima. Hey. Nasi sinye. Kwenzeke hey now man. Khani zifika. Chifta nenduku baba. Akusikhiphe lo iplastic yethu. Ngalizana ke. Ngikani kanye. Wena sithembi kulesi bhambo. Susizana. Into kantini nga. Shina ngisho. Awumele ngincane kuyashutha la nto. So lezi zinto lezi ngizithole kanjani nakhona bazisebenzisa kanjani lezo? Command. Hayi, khuluma ngalezi lesi tholizolo komunye ukhotoba ngale le bafuna ukuyogama umshini lo time yes Nalo yokuthi la Joani Mara sicela government support please. Okay, ishort Iyo lento leyo bengifuna ukuthi nivale ngayo ngoba siyayivala. But angisho ngiyibona ngiyenzela ngomani nawo government yasale. Ngayikhuluma futhi. Ya, ngicela babonisa Yeah, ubunisela wadudula khona ududula iGB. oh inyaweni. Ngikhumbula. Ladudula zizigebengu. Inhlavu yangena la yaphumela la sisigebengu asikakatholakali namanje leso sigebengu leso so besicela isupport ku government nakumphakathi nabantu abawubonayo umsebenzi wethu basisupport ngoba sishota ngezinto eziningi besicela isupport yabo nje ukuthi basincede entweni ezininzi ngama sponsor besicela ugovernment asincede ngoba siyasebenza sivuka ekseni abantu abaya emsebenzini siyabakhapha nababuya emsebenzini kunjalo nje
nasey'kolweni siyaya siyonceda noma ey'kolweni abasasifuni manje asazi ingxaki yabo yini. Yini enishoda ngayo beningathanda ukuthi i-government inisize ngayo? Uma ingasiza nge-transport ngama-bulletproof ngayonke into nje ukuthi nathi sikwazi ukuzivikela uma silwa ney'gebengu. Okay. So ayikho enye into nje ofuna ukuyikhuluma nje ukuyitshela i-South Africa as a whole? I-South Africa iyonke benizothi mina asibambaneni ngezandla silweni silwiseni le crime ngoba manje le gebengu lezi akumelanga ukuthi sibanikeze i-chance ukuthi benze into abayifunayo ngathi bayenzile, it's enough. Kodwa manje uma sibambene kanje abanayo i-chance yokuthi thina singahlulwa yibo. I-South Africa yonke uma singaphuma nje siyenze into efanayo silwe ne-crime siye kuhlala ezindlini sithi hayi sibheke amaphoyisa azazosisiza. Amaphoyisa uwabiza manje ayuza after 5 or 10 hours ngoba manje bangenela abantu ezindlini babathathela imali baripa abantwana abancane yonke leyo nto le amaphoyisa afika nini. So thina singumphakathi mangaba sibambene silwisana nayo le crime le yonke into ilozana ingalunga. Khona manje mawungathi uyabheka la kule Barcelona iyonke ngabo December kuvama ubulawa abantu every day nangama weekend nenyanga mayiphelile, but manje ayisekho leyo nto le inciphile kakhulu futhi. Yithi thina ama-patrol siyenzayo leyo nto le. So nomphakathi ulokuzana uthembele kuthi. So kwezinye indawo ngisho ukuthi bonke abantu mabaphume bapatrole. Okay, siyabonga mkhulu. Ngiyabonga.